Għall-ewwel darba fl-istorja marittima ta' pajjiżna, vapur tal-cruises ġdid fjamant qed juża l-port tal-Belt Valletta bħala l-port tal-irmiġġ tiegħu. Din hija wkoll l-ewwel darba li l-kumpanija TUI bniet vapur hija stess. Il-fatt li TUI Cruises qed topera mill-Belt Valletta permezz tal-Mindshift 3 iġib miegħu diversi vantaġġi li kienu diskussi waqt konferenza tal-Aħbarijiet abbord il-vapur stess. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Lewis tkellem dwar l-importanza ta' vjaġġi li jibdew u jispiċċaw f'pajjiżna. Il-home porting kif isser effett ekonomiku aħjar, it-turist irid itir biex jiġi hawn Malta biex jibda, il-cruise jawra tista' taħseb l-effett x'inhu li qed jiġu Malta anke fejn jidħol għandek seating capacity tal-ajru, qed jiġu hawn kif ukoll jista' jkun li jabbinaw kemm vjaġġ bil-cruise liner kif ukoll ftit jiem ukoll hawn Malta. Wara li kien hemm tnaqqis fl-ammont ta' passiġġieri li żaru pajjiżna fuq cruises fl-2013, l-ammont ta' passiġġieri fl-ewwel xhur ta' din is-sena żdied. Meta tqabbel sena b'sena kien hemm żieda ta' 68% bejn sena u oħra, li tfisser żieda ta' 15,490 passiġġier u 10 żjarat oħra fuq l-2013. TUI Cruises waħedhom ġarrew 200,000 passiġġier mill-Belt Valletta bejn l-2011 u dan l-istaġun. Il-kaptan tal-Mindshift 3, kien, stqarr li l-kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-pajjiż hija essenzjali biex kumpanija tgħażel port fuq ieħor. You take on board 2,500 guests and you leave ashore 2,500 guests. So it's a big turnaround in the port as well. A lot of people for a city like Valletta as well. We talk about 5,000 people in one day that are moving around. So of course that's a challenge, and the Port of Malta has been able to solve this challenge and take care of this. Permezz tal-Mindshift 3 passiġġiera se jkunu jistgħu jesperjenzaw varjetà ta' rotot lejn il-Mediterran tal-Punent u l-kosta tal-Adriatiku. Il-Mindshift 3 ġor 2,506 passiġġieri u fuq jaħdmu 1,000 ruħ. Hemm total ta' 1,253 kabina, 11 il-ristorant, 12 il-bar u pixxina ta' 25 metru.